Kenitok Akashwani Shillong kubor iktin Jaiñtia wo prejpi di yuk kacadam. Kikmat wa emkam yong kubor. Kui pynsakhiat yaw aadhaar caga arsh pa le pau klur ngut hau ni inain ru ibu dapoi caga nyaw poin prana cispa. Hukum ke Meghalaya High Court ya kinong chong dai madan ha Shillong wo chong ki dai por sien ha chisngi. Ong AT Mondal wa chnat bordin yong ke Meghalaya da thmu ko wo pynioh bordin waroh kat hadooh usnam arja arpra. Pynman ke Meghalaya ya ke state level workshop ha jrong ke Uttar Poorva Transformative Industrialisation scheme arja arposo. Prime Minister Narendra Modi hau eu ya iklam yang o chaginong India giwasa ha Trinidad wa Tobago da penbena wa kinong chong chnong iwa itre na India ha kapateng gwanru daw gi kiyo ya gakat Overseas Citizens of India OCI ko wo penjile yaki wo im wa ukre ha India klem iwan iperking da penceluru ya kinong India giwasa ha kini kiri wo lai penyeso ki wa kitenre do iong ki dia roh ya keri Trinidad wa Tobago ni benta wa man ko kam keri ko ningkong wa sedang ya ke India's Unified Payment Interface UPI we diklam roh ya imentoi iong keni ke UPI ha pen arteli kiri ka Prime Minister yang keri Trinidad wa Tobago ke kamla pesat bisa sar da pen bena ko wa ya Prime Minister Narendra Modi daw da kusnam wa he bha yang keri ko tip kam ka the order of Trinidad and Tobago. Ka Ministry yang ke Electronic wa IT da pentip ko wa pynsakhiat yaw aadhaar da janpoi ko chaga aspa le phau klur ngut kat hau nain ru yang usnam arja posan. Iwo poi iku chaga nyaw poin pra na kis pa iku bon ha uni usnem ha wani jor ha ujo ubnai minsnem ka ministry de kedaw ko u aadhaar de manu wa em kamdo ni benta wo pensuk ya ka jingin wa ya rabu ya ki paida kamu penken mo heni wa de em palat khatsan klur wa de yo record he to wa pynsakhiat ya ka aadhaar ha una inru yang uni usnem iwaku na ka so point ru ha wi klur ha una inru minsnem ini de pynioh wada ku cibon iwa penemkam ya u aadhaar ha waroh iventa. Ka High Court yang ke Meghalaya da perking wada hukum ko ya kiwa license kiwa chong dai madan ha Shillong wo chong gi dai por sien ha ga chisngi ite to na do ga khat architect hadooh arje ijanmet wa na do ga nyawje hadooh ga khinde wje imet man gisni hadin wada pebnya ya ke mukaddima he to wa icha be kinong dai madan na khandai lan u Chief Justice IP Mukherjee doang ya kinong dai madan watang kitu kiwa ya ke license don hi kiwa ya u chong dai ke court da thung ko le ya u advocate Subhasis Chakravarti kam u special officer open crack kam ya kini ke hukum wa de hadooh list pa su khandin i pertut yang ki bru wa dai madan wa ya ke license doang le wa mcha wa de khang ya kinong dai madan ki wa ya ke license. Minister Kejala Uttar Upayagakam Community and Rural Development AT Mondal da pentiknau wa Sarkar Meghalaya dia leko open crack kampha ya ke MGNREGA scheme ne kekre job cat dong wa kini ke scheme da wailat ko ya kinong gendong we da pen crack hawro ki chnong ki thau ki wa ha kan len yong Kejala we kini de ekam ko ya ki bru ki wa da ki hajar ngut Knang wo pen crack hok ya gani skim ka sarkar da pen crack kam da ipik bnia iwatis tabha iwakan thup ile da ka video documentation hayato wa ikre iwadang lai sakman da ong chu u wa iod inam yang waroh da chim khia bha de wakit bha de watakit bha we chim khia knang wo man khut hayato wa pen crack kam ya gani skim ka sarkar Meghalaya da pentip ko heto wa ibu keri harut surang wa de ong wa mhoi ibu keri harut surang ha kaleng kanang ba Shillong wa de bu thme ya kador i thau penjing keri i wo sedang neduk ke citring ngai supra ini i perchang de le hapo ka Meghalaya parking policy for urban areas 2025 da i thmu wa penduna ya i khnya isa blong
debok kam wa arpau tingka chiganta neventa ki archaka katwa sopau tingka neventa ki sochaka ha ki high demand zone katwa khatsan wa lepau tingka ha ki tawaman low demand zone. Kini khubor wan chpi next station yang Akashwani Shillong. Minister di bordin yang kejala meghalaya AT Mondal negisni doang wa kejala de thmu ko wo punjab ya gathong kamwa chispa na ga chispa bordin chigi thau nong kendong kat house nam arja arphopra na tluri MEA ikho kam iwam biang gi bordin ha gi thau kichnong gi thau wa islam yo paisa Hagaya Chamlang Haga National Power Committee ha Shillong AT Mondal depinsnyau ya ikermen iong wa kariwam distribution sector scheme RDSS daw yarap ko upenjob ya gathong Mondal da yaro ya iya khamat yong chief minister Konrad K Sangma nevinta wo penroy penku haga liang yong ka bording da Pynman ya ka awareness wa award program negisni hajrong gapang ending plastic pollution globally ha gachnong kenshi bangla east and west khasi hill district da ka asgon ha ikrelang wa ka MSPCB wa ka forest department MDC yang ka paryong wa mauthat ration upowel soklet da manu kam ukongsan ha ka negisni hawa eu ye klam uba powel da ongu wa daw penchitam percaya gitu gi wapeni plastik percaya ka an dekentu le ya kichnong gi thau wo yekrek lang ki chirup ha go pendo jai ya ipenem kam ya gi plastik kini ge program de thmu ko wo penche ne pensnya tho ya gi trechnong hajrong ima i woni ne gi plastik wo em kam le u penne pensa ya gi klo gi jam wa u yada ya ka wa kenshi uba powel de penbenau le ya ka district council scheme wathme lengba ga solid waste management cell ko wo kurchan ya gichnong ki thau nevinta ga kam pen khoi engineer da Pynman ya state level workshop hajrong ka Uttar Poorva Transformative Industrialisation scheme arja aphoso ha Shillong kam chibenta wo pen klan ya ibo paisa ne investment ha meghalaya wa ga thanching yang mi sni additional chief secretary ka meghalaya Shakil P Ahmed dekentu ya ki karkhana wo yo ki ya imentoy na kani ki scheme Rahul Saini da ongu wa kani ki scheme da krekam ko kat hadooh unai visu arja arhamru da thmu wo pen klan ya ki karkhana ha keleng ki jala ga thanching yang mi sni ka presiden yang gari Draupadi Murmu negisi da wai ko ya ka trophies neventa ka Duran Cup arja aposan ha New Delhi da angko wa gani gitor rem to ka rensan ko em kampha neventa i he isan yang ki khenro ki wa em sab ha ka yale ki football hawa e ye klam ha gani gesni ka presiden de ro ko ya ki chipai amfus neventa i penne pensa ya gani ki yale ki football ko da rim da angko le wa ka kam sport da penku ko we yin skem kam ka ken hun wa yetli yong kari da ang chu ko wa ga kam sport da man ko kam ko bor ko krub ha nevinta i rai kut wa yeso yong kibru ha kaleng ki than wa khaput ko wi ga khana kan thai go em khan rus ne mirta na tikri kila da biar ko ni yung he por lich teng stem ha ka lip how trip 9 ru ki begi pa yong ka de chemwon ki ka hadin hayung sa yong uwi ubru wa kana wa mur penyap ika hawa perchan gi wa pelai im nika uni ubru wa cha kana de lang wa ki wa hayung hasem yong u de perchan ki udat ki da ka wait wa ki ding hatlori ni cho yadat ki be gi pa yong ni khana gan thai de yo gi ka ka khon gi upelai im wa de liwan ki cheyung de wa poisung kani ki khana kan thai de khana ko yaki begi pa ki yongka wa uni ubru de ra yaka de bor chai thau sa yong o he wa de chong khau yaka de bor we de pentin ka wa o da pen yaw ka la da khana ko ya ki wan he to wa ini ile yong o ki begi pa yong kani ka khana de pha ki de ijhar pracha ya uni ubru nin ga si he wa SP Abraham T Sangma de pentikna wa ya kani ka makaduma de register ha po ka Pokso Act ha tura
dai tentu ku bod pang zukut ku wan spin station yang Akashwani Shillong katu tanis nyau ni siga program ku bod Kini ketika Akashwani Shillong ke Jinglong juga sering bala budak matasi ke jing shijing kriya Shillong ke bukit kolong 100.4 degree Celsius berkebahar kolong 4